Og også herhjemme bliver toårsdagen for den russiske invasion af Ukraine markeret. I just returned from your home country. Greetings from your president. Netop hjemvendt fra Lviv i Ukraine mødtes statsminister Mette Frederiksen her til formiddag med en række herboende ukrainske flygtninge. Det skete til en markering af årsdagen hos Dansk Industri i København. Vi skal blive ved med at hjælpe Ukraine. De kæmper ikke kun for deres eget land og deres egen sikkerhed. De kæmper for hele Europa og for alt det, vi tror på. Og der er behov for flere donationer fra alle allierede, både i Europa og over Atlanten. Det er det vigtigste. Og det næste, det er selvfølgelig en stigende bekymring hos flere og flere i Europa, at vi ikke kan være sikre på, at Ukraine er Ruslands endestation. Og derfor har vi behov for at opruste, så vi kan forsvare os selv. Og vi skal ind til min kollega Dorte Fals, for du har fulgt arrangementet. Hvordan tog ukrainerne imod statsministeren? Jamen, de tog imod statsministeren med åbne arme og klapsalver, for der er ingen tvivl om, at de fleste ukrainere, der er kommet hertil efter krigen brød ud, de er meget taknemmelige for den støtte, som Danmark giver. Og en af dem, som var med ved besøget og som er her endnu, det er dig, Irina. I have to talk English with you. Yes. So how do you feel on a day like this? Today it's a sad day for me because this day remind me about war in my country, and my feelings are with my country, with Ukrainian soldiers which are fighting for our freedom, with Ukrainian families, Ukrainian peoples. That's why it's a very sad day to me. Og det, jeg kan fortælle, det er, at Irina, hun kom hertil, boede i Kiev, er uddannet økonom og har haft en stor stilling. I dag arbejder hun på en fabrik i Ringsted. How is it for you to be in Denmark? Denmark is a very nice country. It's a very friendly country, very friendly people which support Ukrainian and all Ukrainians a lot. I'm very thankful that I have chance to be here and feel safe and comfortable in this nice country. I'm very thankful for all Ukrainian kids which have chance to go on to study and So, good luck with you. Jeg fortæller bare lige, at det Irina fortæller, det er, at hun er ked af det i dag, fordi det er jo en sørgelig dag, men hun er også glad for at være her i Danmark og meget taknemmelig for alt det, som danskerne gør for hende.